Imbag nga sapat yu amin, kakabsat nga datoy kan karakayong agbuibuya, umampay na sa ti angin, aya ta dati typhoon na. Condolence kadagiti napukawan ti kapamilyaan. Makipagladingit kami kada kayo, kan makipagdadagsen kami kada kayo kadagiti amin nga natamaan iti daytoy nga typhoon. Manoy iti natay, saan lang nga dito ayan tayo, pati iti stampede nga narami iti balasyo tao, sabay, adu pa iti natay karakwada kumpara kada tayo. But anyway, paay kuma daytoy nga tiyempo nga talkan tayo amin kaniya po Diyos. Madawag tayo kumaamin kaniya po Diyos, yung niya mga kasasad tayo tata. I-share ko man daytoy nga, share mi man daytoy nga kanta nga aramid entitled The Gift of Thy Spirit, yeah. Kasapulan tayo daytoy ti daily nga panagbiag tayo, especially ti kastoy nga panahon. Kasapulan tayo di bunga ti Espiritu Santo, at mo tayo ti kasta tayo nga makipagnalad ta despite dagiti tayo sang-sanguan. Akay katawan daytay ti bunga iti Espiritu Santo. Yeah.
I was encouraged to do the song kalpasan iti ministry jay Felix. Kahit ko'y pakamo para kayo nga iti every Sunday afternoon nga gimong tayo di Felix ijay bisok di damtu ya. Ada iti 208 nga police trainees ijay police officers suda iti every Sunday nga gimungan tayo. Grugi kami iti 5 iti malam, malpas kami iti 9. So matidog nga panaggimong. Data yayaman mi iti Dios na pintas. Kat tinaisuro katakwada ay dinaudi na Sunday kat about the Holy Spirit, the gift. So nga nakaritat nga mga ramid iti kantana. So salamat tada iti nga song tayo. Hintay iti mensahe tata. Ang kumamo no kasano, yeah. But I want to inline this message. Iti daytoy celebration tatang agdama iti intiro nga lubong. Niya tinangyari jay Hong Kong, di ba? Mano iti natay jay more than 100. Gapoy jay stampede. Kan mano iti nya nadarangran pailaan kasladan danimot lang 100. Kapuya stampede iti celebration iti Halloween. Nakakaskas-ang namang amo kastamad da iti kasasad iti tatar iti Pilipinas. Iti typhoon nga naduma-duma nga lugar iti nadangran. Naduma-duma nga lugar iti natamaan iti daytoy nga bagyo. Hangamo no kasano nga mangikararag, but we are asking for the grace of God. Yesuna iti mangsustinar lata kalagiti amin nga pinaraswana kasapay kuma tauray no kastoy umadawag tayo kumam-amin kani Apo Dios. Amen. 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 Iti mensahe nga kahit kung ibingay kada kayo is entitled Ready to be Offered and Ready to Depart. Nakasagana nga maialay, nakasagana nga mai-offer kan nakasagana nga matay. Wino nakasagana to depart. Apay nga daytoy iti mensahe because I want to encourage you nga mangkita iti daytoy met nga kasasaad tayo habang sibibiyag tayo ditoy rabaw ti daga. And as a question kada tayo, are we ready to be offered? Or are we ready nga talaga nga depart? Ready tayo ba nga maialay? Ready tayo ba nga matay? Ready tayo ba nga pumanaw? Ya, dito rabaw ti daga. Adu dagiti da question nga mabaling nga i-consider tayo, ino mabaling nga circumstansya nga i-consider tayo nga pangpunaan tayo nga saan pay. Nga madalan tayo iti sarsaritaan ni Apo Dios iti 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8. Ngam kayat ko nga diretso tayo dito verse 6, 7 and verse 8. Pakibasa tayo amin. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearance. Okay. I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Ti background na daytoy ni Apostle Paul katadaysuna ijay baludan, ijay Rome. Kat amuna nga oras wino aldaw na laang ngenen itinabakbati sakbay nga mapugutan ti ulo na wino sakbay nga matay. Iti first nga imprisonment na is the house arrest. Nalagaan na panakaibalod ta dalang isuna iti balay. Yung the second nga imprisonment na kat talaga nga daysuna iti dungeon weno na irot nga pakaibaludan. Iti diyan nga nagsurat kani Timothy ta iti 2 Timothy so dayta ti last letter na nga surat na. Kat ibagbagana kani Timotyo nga ni Timotyo isuna tay pastor di Efeso nga kunana nga nakaready nga may offer. Nakaready nga ti time ko nga for departure kat at that time.
Di balik at I have fought a good fight. I have finished my course and I have kept the faith. Nakibakalat itinapintas nga pan nakibakal. Pinalpas ko di kurso. Ken indulin ko sinalimut-mutak di pamati. Isog gapuanan nga da itinakaisagana nga crown of righteousness para kanya. Kan saan lang gapuanan tati Dios kat isuna itinalintag nga akum. Nga isuna itimangitag itidaytanton nga aldaw ngun saan lang nga kanya nudik kat uray kanagitoy da nga mga ayat. Kin mga uray itidayta nga ipaparang ni Apo Hesus Kristo madaydayaw ti Dios. Amen. So ready to be offered. Agasam nga dito yan. Iti ginakamat na nga departure na ket isu diya ipupusay na. Ket ammo tayo amin nga iti ipupusay numatay tayo, di bagi tayo sumubli ijay tapok nga nagapuan na. Okay? The Espiritu tayo sumubli ti Dios nga nagapuan na. Ngan inawagan ni Apostle Paul nga diay departure na ket isu diya ipupusay na. The time of my departure katadatan. Mai-offer isunaan. Nalaka para ka ni Apostle Paul nga mai-offer. Why? When itay bili ni Apo Dios, iti Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, sabi to offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So kada tayo amin nga namati, base itinaytoy nga istorya ni Apostol Pablo, saan nga narigat kada tayo kuma nga mang panunot no da tayo matan di mai-offer. Hala tayo? Amen. Taapay, nalpasan nga naka-offer dahito nga bagi tayo. Yes. Since the time that we received the gospel of truth, Yes. the gospel of our salvation, that Jesus died for our sins, that He was buried and rose again. After believing that gospel, na i-offer tayong kami Apo Diyos. Isog gapuanan na saan nga nadagsan kuma, nga rumay ko iti tiyempo, iti panagserbi tayo kani Apo Diyos. Kat may sakripisyo na iti biyag tayo. Along the way, kat adati napasamak kada tayo. Along the way, nga panagserbi kat adati napasamak kada tayo, ay kat daytan, di pa naka-i-offer tayo. Nala tayo? Anyaman nga sakripisyo nga papanan tayo agserbiyan kani Apo Dios, anyaman itigbalin nga endpoint na. Ta saan met nga bagay iti Dios nga agserbi ka kanukwa na kat hayahay nga biag ti maited na saan met. Kada gitoy da nga apostoles ni Apo Hesus Kristo no kasano da nga natay. Kasano nga natay ni James inikat na ni ulo na. Nakakaskas-an na ipupusay. Dagitoy da nga nagbalin nga lipan ni Apo Dios. So saan nga yung promise ni Apo Dios para kada tayo, iti kastalaunay nga nabangar nga biag tinday panagserbi. Kunana ti Philippians chapter 1 verse 29, wala kagkamali kunana jay, it has been already granted to us not only to believe but also to suffer. At dati panag-suffer tayo. Kat amin ko mga suffering tayo, kat dagitada kat naialay lata kani Apo Dios. Tano di jay, end point of our suffering is our death. That's the offering. So be it. Nala? Tahan kayo nga ron nga mo iti mapaspasamak ti biyan. Saan kayo nga mo iti ipupusay iti maysa kan maysa. Di maysa nga gayong ko. Namuak lang nga ng Pinmusay ni Manila. Kaslangan na rigat nga panunutan nga imagine di ay kaduang idi. Yan bigla nga madamag mutatta nga natay. Sila naglaka iti pupusay, ipupugsat iti biag iti may isang tao. So the purpose of this message is to encourage us to be ready. To encourage us to prepare. Nanya diya nasaysaya at may isa-isagana tayo.
Sakari? Kanayon ko nga rin nga ibagaan, wada mapanak mga sabaan, karagiti pagkasabaan. Apay nga tanga, di nga rin, wada ti mapan di Amerika, kung na tayo sana all, sakari? Wada ti tinmama tinatang na sana all. Wada ti nakagraduar iti iskwilaan, sana all. Nung tinatay nga kung na tayo napan ni Jelangit, awag ti pang ibaga nga sana all. Sakari? Nung kuna tayo man, natay ti may isang tao kung napanan ni Jelangit, kapag nga awan ti mga ibaga nga sana all. Agladladingit tayo amin. Katamu tayo nga langit, tinapanan na. Saka rin. Philippians chapter 4 verse 18. Philippians chapter 4 verse 18. May panggap iti panang ted, dahito eh. Basa yun? But all I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Okay. Di natulong iti simbaan ka ni Apostle Paul, di da isuna iti baludan ni Jerome. Tinultulungan da isuna kat nagbalin nga runner da ni Epaphroditus. To bring all the sacrifices, to bring all the offering, to bring all the gijayda. Usarin ni Apostle Paul, ijay baludan, ni Jerome. Ket biligbig ni Apostle Paul, naragiti amin na naawat na, nga nagapuit simbaan, kuna na ijay, ket sakripisyo. Hala? Sakripisyo, a sacrifice acceptable and will pleasing to God. So, nung nag-ijay na nga kakabsat, di pa nagserbida iti panangted, panang suportar ka ni Apostle Paul, kaya't maawagan nga panagsakripisyo, so kaya't nangasawan amin kumangarunan nga raminan tayo dito rabaw iti daga, at as an sacrifice. Nala? Sakripisyo kaya't inmayan nyo ito nakigimungan. Sakripisyo, why? Awan iti lugar nga umay dito nga diretsyo, magapu di Pines Park, gapuan ng ta-close deta kalsada. Sakripisyo ti umay dito, gapuan ng tagtay-typhoon. Namadu kayo pala nga na urnong. Apay, that's a sacrifice. Saka rin? Kastamot lang, dagito yung nga church, iti Macedonia, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 6, amoy yun diya, saka rin? Nga uray no kasanuti kinakurapay da. Uray no kasanuti kinapobreda. In the end, they give themselves to the Lord. They offer themselves up to the Lord. Naialay di jayin nga sakripisyo kaniya po Diyos. Isutig ka po na nga nalakada nga mangted. Nalakada nga tumulong iti ministry. Nalakada nga mangsuportar iti trabaho niya po Diyos. Why? Di bagida naka-offer kaniya po Diyos. Gusto nga nalaka nga may baga nga, may departure. I'm ready, anytime. Tapay, naka-offer di biyag tayo. Naka-alay di biyag tayo. Nung dati reservation mo, ay katamon, no apay, na saan ka nga naka-ready. Saan ka rin? So I'm ready to depart. I was ready to be offered. So, ready nga ma-i-offer na gito'y. Kasla na gito'y na mata-church in Macedonia. Ready na nga ma-i-offer. Why? Sinulungan na ni Apostle Paul. Ready na nga mang-support iya trabaho. Why? Naka-offer na ibiyag na kaniya po Diyos. That's the key. So, kadari may isang writer nga nang ibaga nga iti may isang nga nagrigat nga tumulong iti ministry. Diabiyag ka no dahil nga tao at saan nga naka-offer kaniya po Diyos. I don't know if it's true, nupod numan di jay, kat napintas nga adal, na pang-evaluatean tayo, correct ti sarili tayo. Amen. Amen. Now, that's the, kunana to'y nga ready to be offered. Iti next kat, ready to depart. Ready to die. Dabay ti ready nga matay? Siguro ti ready lang nga matay, di ay kamkamatan ti utang. Sa kalit? Di ay kamkamatan iti, kamkamatan iti, niya pa'y daduma.
Interest. Kamkamatan ti problema. Sakali? Kamkamatan ti dadagsan. Naman ko na nga, matayan ko na. Sakali niya. Ngam nuya single, sampay ko ba? I am ready. Ready to depart. Okay? Ready to die. Sino ba iti nang ibaga nga nakaredy isuna? Kung sabalin, usano ni Apostle Paul matlan. Philippians chapter 1, verse 21 to 24. Philippians chapter 1, verse 21 to 24. For to me to live is Christ, and to die is gain. No kanyang agbiaga kan Kristo, tati ipupusay ko gunguna. Amen. Awan iti makaibaga nga gunguna ti ipupusay. Nulaeng iti sirig ti tao ti pagtungtungan. But ammo ni Apostle Paul nga ti ipupusay na ket gunguna gapuanan taam muna di papanan na according to 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 8 sangari. Kaya nakita na si sarili na nga napanisuna yung paradise. So dito'y matlaan na pangibagaan na nga for to be to live is Christ and to die is gain. Ituloy yung mangbasa verse 22 to 24. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I walk not. For I am in a strait between these two, having a desire to depart, and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Okay. So kung kwa na, no siya tagpili, kaya kun nga matay. Gapuan ang tamapanak iti Diyos, the place of God, which is far better. Madaydayaw ni Apo Diyos. Kahit ko pa'y nga mapanang tankwana because nasaysayaat nga dayo. Kahit no makita tayo nga nasaysayaat nga dayo, ayan ni Apo Diyos, therefore, mabalin nga ko na tayo, sana ko. Mabalin nga ibaga tayo ka ni Apostle Paul. Kapwa kayo ni Apostle Paul na mangibaga. Mapantay wijay because it is far better. Sumawatan tayo dito characteristic ni Apostle Paul. Apay nga may baga na nga ready to be offered. Ready to depart. Why? Because amuna di papanan na. Question, kumusta tayo may ngata? Apay nga duda kitida mabuteng, madanaga. Saka rin? And then, tinakamat na to'y, verse 7, 6 ko na, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. And then, kunana, I have fought a good fight. Nakibakalap itinasaya at ngapan nakibakal. Kasano nga nakibakal isuna iti nasaya at ngapan nakibakal? 1 Timothy chapter 6 verse 10 to 12. Kitaan tayo kasano dito. Basa? For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Okay, nalawag dito'y na the love of money is the root of all evil. Ket gapuy ti daytoy, panangayat iti pirak, panangayat ti gamang. Nagadu dagitoy da nga sinmiyasi iti pamati. Nagadu dagitoy da nga nagkamali iti panagpamati da. Why? Because of the love of money. Ngam sika nga tao ti Dios, panawam dagitoy. Panawam iti gartem iti pirak.
Nudikat ununaan, iti kinalintag, na diyusan, ti pamati, ayat, anos kan kinaimma. Dayta ti tarigagayam, dayta ti ununaan nga ayatan. Saan kumang nga dagiti gamang. Nagrigat kaya iti niya diyay maisako iti pagkasapulan ti pera. Saan ka rin? May paslahan yung kasapulan ti pera. Uray kami ni ura. Uray kanyak tupay katadamot dagiti da mabalin nga kumangkamat kuman kamkamatan dati may panggit iti pera. But praise God lata babanti parabor na. Okay? So, dito'y kunana, fight the good fight of faith. Iti maysa nga mangdadal, iti pamati, kat diay ayat iti gamon, ayat iti lubong. Hold on to your eternal life. Tenglem di pan nakaisalakan nga daken ka saan mo nga ibargain dayta gapulang iti gamon ken pira. Ay so ba? So nga maawatan tayo na iti passage dito nga iti minsay fighting the good fight of faith is not to compromise. Fight the good fight of faith. I have fought a good fight. Meaning, saan pulos nga nakikompromise ni Apostle Paul dito lubong. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kanya ko na dyan, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable. Right? Amen. And do not conform to the image of this world. Hangkang na makikompromise. That's fighting the good fight of faith. No compromise. Amen. Amen. So nga oray no kas ano di jay nangyari ijay Antioch. Iti Galatians chapter 1 and chapter 2, yung nangyari kadakwada kada Peter. Nga ni Peter kat nakitugaw kada gito da hintel. Na saan kumangarumbang. Anya narami ni Apostle Paul tinugnar na dayto yung Peter. Tauray ni Barnabas nasulisog. Nakiaramid ni Pedro. Na saan ngarumbang. So kunan ni Apostle Paul tinugnar ko dayso da iti rupan-rupa. So ni Apostle Paul saan pulos na nakikompromise. So kastamat ko mga road, iti challenge and encouragement kada tayo, do not compromise. Amen. And by not compromising, you are fighting the good fight of your faith. Maraydayaw niya ako dito. Amen. So nga naturid ni Apostle Paul nga kunana ijay, I have fought the good fight. And sumarino, kunana to'y, I have finished the race. Sama Yes. I have finished my course. At that kurso ni Apostol Pablo, ni sumat nga kurso tayo. Anya iti kurso na, kalpasan nga nayaban ni Apo Diyos isuna. Acts chapter 9, verse 15. Pakibasa yun. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Okay. Idinayaban ni Apo Diyos isuna on the way to Damascus. Imbaga na kankwana na he is a chosen vessel. Chosen vessel to go to what? Gentiles, kings, children and children of Israel. Dijay the mission na as a chosen vessel. Mapan isuna kadakwada. Ket anya iti na ikasaba. Anya ti mabalin na nga mapan ipresenta. Acts chapter 20 verse 24. Kita tayo ti kurso ni Apostol Pablo. Basa? But none of these things move me,
neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ni Apostle Paul, iparparit na gito'y kakadwana, saan ka nga magpapanjay Jerusalem? Kaputa adu'y tinakasaganang mangpatay kin kasadya. Ngayon kunana, I will go. Mauray na niya mapasama. Kunana nita, that I might finish my course. Mapanak ijay Jerusalem. Tapno, ipalpas ko, dahil korsok, minter niya po Diyos. Na mang-reach out, kada gito'y da, Gentiles, kings, and the children of Israel. And to, kuna na to to testify the gospel of the grace of God. That's the course of Apostle Paul. Dahil tati kursuna nga mangikasaba, iti ebanghelyo, ti parabor, iti Jew, Gentile, kings, and the children of Israel. Ephesians chapter 3, verse 1 to 3. Basa? For this was I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Isuday ta iti kurso ni Apostol Pablo. Bagbagana iti taga-Efeso, the church in Efeso, nga paspastoran ni Timoteo. Kunana nga siya ni Pablo nga balod ni Kristo para kada kayo mahinte nga iso nga isurok kada kayo ti dispensation of the grace of God. Dayta iti kurso, dayta iti itid ko kada kayo. Tauray iti Old Testament time, ura na gito'y da papadi at dahil iti kurso da nga inter niya po Diyos. 2 Chronicles chapter 31 verse 1 and 2. 2 Chronicles chapter 31 verse 1 and 2. Ibasa yun man? Now, when all this was finished, all Israel that were present went out in the cities of Judah, and brake the images in pieces, and cut down the groves, and threw down the high places and the altars out of all Judah and Benjamin, and Ephraim also and Manasseh, until they had utterly destroyed them all. Then all the children of Israel returned, every man to his possession, into their own cities. And Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites after their courses, every man according to his service, the priests and the Levites for burnt offerings and for peace offerings, to minister and to give thanks and to praise in the gates of the tents of the Lord. Okay, kita niyo tinaramin ni Hezekiah. Kalpasan nga nagbaligyanda, kalpasan nga naurnong na gito'y ng Israelitas, inted na kalakwada iti kursuda. Sa balay iti kurso, iti papani kan libitas. Sakari? Sa balay iti kurso, nagiti amin nga tattao. Sa balay nagiti course, nagito'y ng propeta. Na inted niya po Diyos kalakwada through Hezekiah. So there's the course, there's the work, there's the mission. Na-enter niya po Diyos para karagitoy na Israelitas. So, nukas dyan kurso ni Apostle Paul, kastati kurso na gitoy na nga libitas kan papadi, uray ni John the Baptist, at dahil ti kurso na. Muna ba diyan? Iti Acts chapter 13, verse 24 and 25. Acts 13, verse 24 and 25. Diba sa'yo? When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel, and as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not he, but behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose. That's the course of John the Baptist, to go and baptize, to go and prepare the way of the Lord. Sakari?
Dahil tati kurso na, mapan mang babautisar, iti panagbabawi na iti tao. So nga nakita na nagito na para sa'yo na kayong anak ti karasayan. Diyan lang ti kurso na. So damo ti kurso na gito na limitas kan papani sa bali mo ti kurso tayo. Sa bali mo ti kurso ni Apostle Paul. Isuti ka puno apay nga ikarkararang ni Apostol Pablo dawdawatan na ti church at Thessalonica, 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Ibasa yun? Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Wani kararag yung kumada kami, tapno agday tinawayang panakay kasaba. Iti sasaon niya po Diyos. That's the free course. Panakay kasaba, the gospel of the grace of God. Tadaytay, timinsay tayo tata. We are no longer under the law, we are under the grace of God. Romans chapter 6 verse 14. Sagari? Isunga ko na ni Apostle Paul iti taga Thessalonica, ikararag yun na kami. Numadaan kami kumain iti free course. Nawaya nga panakay kasaba. Iti sasaw niya po Diyos, babayan iti, sasaw niya po Diyos, nga iso iti parabor na, nga mangisalakan ti bawat may sakaratayo. That's the course of Apostle Paul. Kaya idinalpas na nga, idinagparang iti apo kan kwa na, mapan ka Jerome. So nga saan nga mapan isuna ijay nga maibalod, nudikat mapan matlaan mangikasabay iti Ebanghelyo iti Jerome. Ijay nga naputad iti biyag na, so nga amuna kan amuna, nasakbay nga naputad iti biyag na sinuratan na niya ni Timothy, in bagana, I have fought the good fight. I'll finish my course. Kumusta tayo matamat ti course tayo? Damo nga danga tayo, tinisharean tayo mat, iti parabor ti Diyos. Danga tamat tinang ibingayan tayo. May maragragsakan at tibiyag ni Brother Rex. Before pandemic, inbaga ng awis at sikanto pastor, y Felix. Mga sabaka dyan. Kung hindi nag-pandemic, natenga diya, na destino isuna. Tatata, ituloy na diya training. So nga napantay yun dyan. 208, imagine niyo nga pupulis. Nadaday nga madamang at training. Nadaday dyan nga mapantay yung gimungan. Okay? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So dayta iti kurso. Anya nga iti course tayo tata. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20. Diretso mabasahan niyo, go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So anya iti kurso tayo, God gave us the ministry of reconciliation, the word of reconciliation, and as an ambassador. Amen. Nala? So kasano tayo na i-reconcile iti Diyos, because Romans chapter 5 verse 10, we are enemies of God. Ngam na i-reconcile tayo iti Diyos, gapo iti natayan ni Apo Yesu Kristo. Na iasidid tayo iti Apo, gapo iti dara ni Apo Diyos. So no kasano nga na i-reconcile tayo iti Diyos, intalat na kada tayo diya nga reconciliation, nga ministry, nga ramidan tayo mat kalagiti na duma nga tattao. We are all reconciliators. We have the word of reconciliation, the gospel of the grace of God, and we are ambassadors. Hallelujah. We are all ambassadors
for Christ. Okay? So, daytoy titakderan tayo. Daytoy ti kurso tayo. Masabay kuma. Dati aramidan tayo. Numnuawan. Ay, kung mo. Ma-challenge tayo ang amin. Amen? Amen. And then, iti next ngayon baga na, I have kept the faith. Right? Ay, so ba? Yes. 2 Corinthians chapter 4, verse 12, verse 8, verse 7, 2 Corinthians chapter 4, 2 Timothy chapter 4, verse 7, I have fought the good fight, I have finished my course, and then, I have kept the faith. I have kept the faith. The entire, the entire na kabuuan intintad ni Apo Diyos nga mensahe na kasaba ni Apostle Paul di jay faith na apan na isuro. Romans chapter 16 verse 25. Romans 16 verse 25. Basa? So then, Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Isuday ta the body of truth. That's the body of truth nga inted ni Apo Dios kani Apostle Paul nga the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Diay mensahe ni Apostle Paul nga mystery nga diay nga nakadudulin before the creation of man, before the creation of the world. At the giant mystery that was revealed to Apostle Paul. Na saan nga na-reveal kada iti na propeta ngay mununa, saan nga na-reveal iti the 12 apostles, but God revealed it to Apostle Paul. Isuday ta ti body of doctrine na insuro. Nalo tayo? So that's the faith. Dahil tating dulin na nga pamati na mapana isurusuro kada ito'y da nga Gentile, Jew, and the kings. Colossians chapter 1 verse 26 to 29. Basa? Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Okay, tatayo pa. For the mystery nga di dyan, na iso nga nakadulin from the ages past, nga na-i-reveal tata, na-i-manifest day tata para kada tayo. Next verse. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Okay, next. Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Kitaan nyo nga diyan. The perfection of the church, the perfection of us, is the mystery that was revealed to Apostle Paul. Ijay tayan the perfection. Taawan iti perfection ni the law of Moses. Apay, wan taawan ti nakatungpal uray maysa. But Christ is the end of the law. After that, He gave us the grace. So, ijay ti parabor niya po Diyos, ijay tayan the perfection of man. Next verse. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. You see, ni Apo Diyos tayo trabaho para tayo. Tapno kastakat, matunggal tayo dahil nga pamati nga naitid ka na tayo. The mystery Amen. that was hid from the ages past, from generations, that was revealed to Apostle Paul and to the church of today. Chapter 4, verse 3. Colossians matlayan.
Basa? Without praying also for us, that God would open unto us the door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. You see? Ijayak na nakabalod. Inya diay, the mystery of Christ. Ijayak na nakabalod. Daytoy ti gamang ko. Daytoy ti kurso. Daytoy ti faith. Nga isursurok karag iti tao. Kunana kitoy lang nga nagadong pipilosopo nga daduma. Di sursuro kano ni Peter kat parehas iti sursuro ni Apostle Paul. Dayta tinangadal mi idi. But looking at this verse, makita tayo nga sabali ni Apostle Paul. Galatians chapter 1, verse 11 and 12. Basa? But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Okay. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Iti inawat ko nga mensahe ket saan nga nagaputi tao. Remember ni Apo Jesus, idi may sunat to'y nga lasag, he is a man. 100% man, 100% God. Ijay niya intent na ti commission. Kada ito'y da nga 12 apostles. Sangre? Ngam ni Apostle Paul, tinangibaga nga saan ko nga inawat iti tao. Taapay, Diyos ni Apo Jesus, idi intent na di mensahe. Saan nga tao ni Apo Jesus? Idi inawat na diyan. Nawatan tayo? Amen. So nga sabali, saan nga nagapu ka na Peter? Saan nga nagapu ka na ito na propeta ngay mununa? Timinsahe ni Apostle Paul. Mangtidak di may isang example, like for example, the teaching or the message of the rapture. Dapat insuro ni Peter about rapture, awan. Only the letter ni Apostle Paul nga mabasa tayo iti quote up with no rapture. Justification. Dapat inaisuro before the cross na justification, awan. Justification is the doctrine of Apostle Paul that was given by the Lord. So nga saan na nga inawat di minsay karag kita tao, hindi kat inawat na iti Diyos mismo. Madaydayaw iti Diyos. 1 Corinthians chapter 14 verse 39. Basa? Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues. 37. Sorry. 37. If any man think himself to be a prophet or a spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Okay, the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Anya ba iti libro ni Apostle Paul? Saan kanina from Romans to Philemon? Kat the Romans to Philemon, da itati mauwagan nga the commandment of the Lord. Isu da itati insurat na. Isu nga sabali the commandment of the Lord that was written by Apostle Paul, kumpara iti the commandment of God nga inted na kani Moses. Saan kayo? So nga saan tayo mabalin kumpara nga kuna tayo parehas. The commandments ni Apo Diyos nga inted na kani Moses kan para iti Israel, kan the commandment of the Lord na inted na kani Paul. Anya sirbi na kailangan mangted iti commandment kani Paul no parehas man lang yung inted na kani Moses. Sagari? Christ is the end of the law. The law of Moses, Christ ended it. And God gave another commandment through Apostle Paul. Noon tayo makita di dyan distinction between the law of Moses and the law na inted ni Apo Dios, when the commandment ni inted ni Apo Dios kani Apostle Paul. No saan tayo makita na is distinction na dayta kat kuna tayo nga parehas pailaon. Ijay tayo nga nagkamali. Tay jayat nga nagkamali idi hangkung nakita na distinctions nga rin. So ano maminsan ipapapati tayo di para iti Israel nga para kada tayo hang nga ron.
So the faith that Paul had kept is the entire doctrine of the mystery, the unsearchable riches of Christ, that was kept secret since the world began, but was made manifest through Apostle Paul. Maraydayaw niya po Diyos. So dayta, itinangibagaan nga I have kept the faith. Hanang aninayunan. No, under the law, so nga kaslang kontra de teaching ni James, kada teaching ni Apostle Paul. No, basahan ito James chapter 1 verse 1, sinuda na ito sinuratan na ito na scattered Israel. They are still under the law. Iso nga ti salvation, the works and faith and works. But inted niya po Diyos ka ni Apostle Paul is by grace through faith. Na saved tayo. Amen. It's not by work, so that no man will boast. Amen. And iti next verse na, the text tayo. Verse 8. 2 Timothy chapter 4, verse 8. Give me 5 minutes and we're done. We're done after 5 minutes. Basa? To be honest, 2 Timothy chapter 4, verse 8. Verse 8. Second Timothy. Henceforth there is laid upon me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Maraydayo niya po Diyos. Okay, Paul says his reward was there henceforth. Anya ti henceforth in the future. In the future, ada iti reward na. Ada iti crown of righteousness. Ngayon sagana niya po Diyos para kanukuana. Sorry? Amen. Amen. And remember, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. The 2 Corinthians chapter 5 verse 21, we are made righteous. Naaramid tayo nga nalintag, iti Diyos babaan kanina po sa Kristo. Di kinadakas tayo, di basol tayo, inala ni Kristo, di kinalintag na, intag na kada tayo. So we became the righteousness of God through Jesus Christ. Amen. So the righteousness that we have is the byproduct of all the sacrifices of the Lord. Dahil tati bunga na. Isung ano kasano ni faith ni Apo Yesu Kristo. Nauray numatay isuna kat agungar. Ang muna nga may produce na kat kinalintag karagi kami nagpamati kan kuana. And iyaman tayo, tada tayo di may isang nagpamati. Amen. So we became the product of all the sacrifices na naramid niya po Yesu Kristo. Amen. The Lord is fair enough, right? Yes. Tapay, naawagan iso ng righteous judge. No, the text tayo, verse 8. Second Timothy. 2 Timothy chapter 4:8. Nawagan iso na the righteous judge. Nalintag na ukom. Saan na nga maukuman na tayo gapoy itibasol tayo? Why? Tari basol tayo ada ni Kristo. Nalpas na naukom ni Kristo di krus. Amen. Saan na nga maukom na tayo gapuan ang tari kinalintag ni Kristo at daon ka na tayo? You see? So the crown of righteousness na maawat tayo is because nagbaling tayo na righteousness of God through the sacrifices of the Lord Jesus Christ. Saan nagapu dyan inaramid tayo? Ba't babaan dyan pamati tayo dyan inaramid ni Kristo? Amen. So nga saan ka nga mga aramid, ito may isang aramid ang tatno maawat mo the crown of righteousness. The fruit, the bunga, tinaramid niya po sa Kristo nga iso nga pinati tayo, automatic.
That's the crown of righteousness. Mawatan tayo? Amen. So nga saan nga di performance mo, saan nga di inaramid mo, ti pakagunkunaam, di inaramid ni Kristo nga pinatin. Di inaramid ni Kristo nga inakseptar mo, dahil ta ti pakagunkunaan tayo. Amen. Sumasaan tayo nga mga aramid, iti may sa nga banag, tapno tayo, tapno pakagunkunaan tayo. Very weak dahil ta nga prinsipyo. Taapay, kas ano na itipilay, kas ano na itibulan, kas ano na ito'y tulang, kas ano na ito'y nga kasasaan na physically, nga saan nga makaramin iti may sa nga banag na paragserbi ti Diyos. Kas ano na ito'y na bedridden. Adi payawan piman iti crown of righteousness kanakwara, kapuan ang tasanda nga mayakdang ti sakana. It's not what you did or do. It's the finished product niya po sa Kristo nga pinati tayo, kaya nagtalkan tayo, dahil tati ayan tinakagungunaan tayo malaydayo. It's not us, it's the Lord. Ulitat, we are no longer under the law, tapno kastakat sursurutan tayo ti law. We are under the grace of God. Amen. Those who live for themselves are afraid and fearful for the glorious appearing of our great God. Mabuteng dagitoy nga tattao nga makasarili. Mabuteng dagitoy nga tattao nga di ay bagbagi dalangan iti unda dungdungwan. Unda ay ayon. Dagita dati agbuteng iti glorious appearing ni Apo Kristo. Why? They are not ready. They are not ready to die. They are not ready to be offered. Okay? Balat sibuyas nga kanayon. Titus chapter 2, verse 11 to 13. Basa? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying godliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Okay? Di ba yung text tayo? Kunanay dyan nga the crown of righteousness kat saan lang nga may ted kanyak. Nudiket. Pati, kadagitoy na nga mga ayat. Iti ipaparang ni Apo Kristo. The glorious appearing of our great God. Amen. Isuda ti makaawat kita. We all know one day we will all give account. We will have to give account of ourselves to God. Dantun ti accounting time. Sumangot tayo pa niya. Suba? Amen. Are we ready to be offered? Are we ready to depart? Ako natin may yes. Did you finish your course? Did you keep the faith? Did you fight the good fight? Sudeta tinang ibagana. Sublihan tayo ng text tayo. 2 Timothy chapter 4 verse 6, 7, and 8. Kasahan tayo dito eh. Go. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid upon me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Amen. Amen. So ready to be offered and ready to depart. Maraydayo ko Dios, iti daytoy nga gundaway, iti daytoy nga mensahe nga kaminawa. Amen.
Yaman na po, iti panang encourage mo kada kami, nga sasagana nga kanayon, like Apostle Paul. But Lord, tulungan na kami kumaapo, to fight the good fight, to finish our course, and to keep the faith. Lord, nakita mi no kasano daytoy nga naibinsa-binsa nga sasaw. Kasano iti nagbalina ni Apostle Paul, no apay nga nakaready isuna, apay nga kunana nga nalpas na ti kurusuna, no apay nga naibagana nga nakibakal isuna pinapintas. Yes, because that his life itself, Lord, kaya't nagbalin nga minsahiryo miso. And that He gave us now the mantle. He gave us now daytoy nga kursumi matata. To be an ambassador. Nagdaka na kami ako the word of reconciliation and a ministry of reconciliation. Bless mo the entire team nga daytoy, daytoy daw saso. Makarit kami kumamani. Para gito na aming nagbuy-buya. Tulungan na kami ang amin apo nga ma-encourage ko man. Ito nga mensahe ng kamo inada. Salamat launay. Salamat ti parabor mo. Salamat ti ayat mo. Salamat o Diyos ta. Per me, daytoy nga ada. So nga mangi-ready ka na kami. Itibiyag mi. Anytime, kumanaw kami dito rabaw tidaga. Amumi ka na amumi. Itipapanan mi. It's far better place than our place of today. Thank you. We give you praise. We give you glory. We give you honor. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you. At nga po Diyos ng bendisyon para tayo mami. Amen.